Pemirsa, pembangunan dermaga Tanah Ampu saneka anggen genah sandar kapal pesiar. Raumakin kawigunayang anggen genah bongkar muat. Ini pemargin operasi dermaga Inucap kelaksanayang anut ring KSOP Pelabuhan Padang Bay. Rombongan DPRD Karangasem melaksanakan seselah ke dermaga Tanah Ampu tur kesangga langsung oleh Kepala KSOP Padang Bay Niloputu Eka Suyasmin. Ketua Komisi 3 DPRD Karangasem Iwan Sunarte nakenang inik pemargian operasi dermaga Tanah Ampu saneka anggen genah bongkar muat angkutan logistik. Paiketanipun jagi ngejan tentang inik pemargiannya nih, napi mawinan dermaga Tanah Ampu ke anggen genah bongkar muat kendaraan besar pengangkut daweg galasan lintang. Kewentenan dermaga Tanah Ampu sedurungnya nih kewangon boye jeka anggen genah sandar kapal pengangkut logistik. Nanging ketujuan genah sandar kapal pariwisata eksklusif sekadi kapal pesiar. Kepala KSOP Padang Bay Niloputu Eka Suyasmin nelatarang sedurung ngoperasiang dermaga puniki paiketanipun sampun memperkanti sarang pemerintah pusat, Provinsi Bali miwah Pemkab Karangasem Desa adat rumasuk Rama Irike. Santukan samian angge sampun cumpu rares paiketan saking KSOP purun ngoperasiang pemargin bongkar muat truk pengangkut logistik. Lianan punika paiketanipun taler merasa sedih sangkaring dermaga nenten sida kanggen tur kewentenan nyane ngantos usak. Manut Eka Suyasmin melarapan ngoperasiang dermaga puniki, kap tiang rauhang multiplier effect majeng krame. Bali Pos Nguningayang.